In sungmai cham September tarik ni athupi gingtu te thil pha chan khen khatna ko chom thugen pasagi na changtel Timothy thot ni bung khat chang ko ama chun ithil hi te dung zui hilo in ama thil tuple he pi na dung zui in e hu hing in ko na thieng tho in e ko wa ji he pi na chu khovel ki siam ma Krista Jesu a e pi ka hitai gingdu te hin pathin apat in thil pha sim sen lo imu o tu chunga hin thugin pasagi na imu teo akipat zilding hiu zi ichan lak wo lo pi pen chu hukdam na hi a hi Krista chu ginga athu zom tu te chu hukdam a hiu ti ithugin un e hil a hi adangki chu pathin in mikilo ngaidam na hi a hi ngaidam na poimo mama mihing te adinga hin pathin ngaidam na luldan hi gen sen dingul a hi lo hi egi lo na teu thupa I choi u chun egi lo na teu ngaidam dingle iphat lo na teu zo si sil thieng ding in ama chu agin omin apa hi ti mu a hi zohan thot khat bung khat chang ku pathin ngaidam na hi iphat zi ko ai ke pu a he pina zal bepa chang hiu mihing chu sul apu ki pat khan pathian laka patin achum ta thiam lo chang a hi ta thiam lo chang den mun hak sa dan le gen thei om dan a he chian ma hi zigola thiam lo chang ta chu lal jesun cross chunga thina in e hung hu do kita migilo mang thai mai ding chu thiam chan sak e hung hi ki ta wa hi thiam lo chang hi nung o thiam chang iwak ki thei teu bang hi lul taka hi zi lama chun pathian cha sak in chan vo sang tak I chang kit u Jesu Krista Jesu ikin ziek u I chan thei u a hi ging tu I hi ziek be pu hin I chan go lo le kilo do zo ke lo ding u pathian king a kipat in athon in idong u pathian hin I thei na zo siwa choi hoi ding u hi a pu tak zet hi